Kien Papa qalb in-nies b'qalb miftuħa għal kulħadd. Dan intqal mid-dekan tal-Kulleġġ tal-Kardinali l-Kardinal Taljan Giovanni Battista Re li għandu 91 sena u waqt atmosfera ta' ġabra sellem il-memorja ta' Papa Franġisku u l-legat li ħalla warah. Għal-quddisa tal-funeral attendew 224 kardinal, fosthom il-Kardinal Malti Mario Grech u aktar minn 750 isqof b'total ta' aktar minn 980 konċelebrant. Fl-omelija tiegħu il-Kardinal Taljan taġieħu wkoll it-tmexxija pastorali tal-Papa Franġisku li skontu kienet immarkata mill-personalità b'saħħitha li kellu. Stabbilixxa kuntatt dirett man-nies u mal-popli bil-ħerqa li jkun qrib kulħadd b'attenzjoni partikolari għal dawk li kienu f'diffikultà, b'mod speċjali lil dawk emarġinati u lil inqas fostna, qal il-Kardinal Taljan Battista Re. Intqal li kien ukoll Papa li kien attent għas-sinjali ta' żminijiet. He was a pope among the people, with an open heart towards everyone. He was also a pope attentive to the signs of the times and what the Holy Spirit was awakening in the Church. L-omelija tiegħu quddiem il-mexxejja dinjija u l-instemat minn udjenza globali ta' miljuni irrepetit ukoll waħda mill-aktar kritiċi qawwija tal-Papa lejn il-President Amerikan Donald Trump billi appella biex nibnu l-pontijiet u mhux il-ħitan. Spjega li fl-aħħar jiem ta' ħajtu minkejja li kellu problemi ta' saħħa, il-Papa Franġisku xorta ħareġ isellem lin-nies flajt il-kbir. Dan għaliex ix-xewqa tiegħu dakinhar kienet li jagħti l-barka lin-nies u wara jinżel qalb il-folla. Fl-aħħar tkellem kif il-pontifikat tal-Papa messi l-qlub u l-imħuħ tan-nies. Għalli l-għażla ta' ismu Papa Franġisku tirrifletti l-pjan pastorali u l-istil li bih rid imexxi il-pontifikat. The decision to take the name Francis immediately appeared to indicate the pastoral plan and style on which he wanted to base his pontificate, seeking inspiration from the spirit of St. Francis of Assisi.